Moikilaikirana ni sabat yamni pastaurewan dawan rating kitara yabisa. Na ako imawalara naha chance kawan kisa naha radio karabali awana ni kumibani naha wikara sabas kun lesson ka dia stai takanya ba wan kupya kara okay. Wana yote ubiara yawana ni wan lesson ka semba na wika ba yawan stai takikan. Wan lesson ka lalki kabrisa bila kaikan ka baboy kumibani ra tabaikan ka wan kia ba. Yawan wan tes ka saki sa Isaiah ulban ka 25 verse ka 9 baranako isa. Bahayuara nakuwin kabya. Nahabasika yawan wandawan ka bila kaikan kan anuwitin ba swakiwan sakan kabya. Nahabasika dawan bila kaikan yaba. Yawan lili kabrin kabya swak takan kalaka wan kiyaba. Bahasa muhilaikirano yawana ni wan text ka wan sins ka rabriya ya text ka ba. Bara yawana ni kumibani ka isa yawana ni mahka wan kupya kraukan kabya dia na wik karewan lantakan dia stadita kanya ba. Yawana ni muhilaikirano ni wana waya tiubira yawana ni kumibani taditaki kanya ba na wikara reformadores protestantes na nibuitinan ni kasak kalukan kabrikan prophecy bila ulban ka Bibilra. Witinan ni ay kupyaisins karabrikan ay mawalara Christ klitawi balay ba dukiara. Yawan Lutero dukiara ria laki kaigbetem. Lutero ba aita ni kaikraskan deka kum yua kum mangkaya Christ balaya ba dukiara. Witin ay time kara witin balukan kabrikan 1526 ra witin nakulban. Yang bila kaigis na bahayua ba lamar balbia wandawan ka balbia yuaba. Lutero ba yu kumailuh pena ni rakaikan tibilra asla takya kawan kan an kaikan nahki nakrara lilli kalaka ingni kabara brikanya ba asla taki plunpi kantem bara bahaba witin kaiki munikisinskara lukan ka kumbalan an sinskara balanya basika bahalili ka bila kaikan kalili ka sin Roman ulban ka 12 para saki babako. Nakiprana ka bewana ni kumibani kaikaya bahasin lili ka lakawal yawana ni kumibani bila wala nakiprana nakiyam ni kabya mo kilaikara ni Jesus Christ ay glory karabal betem yawan sip kabya sin bisure onon tex kaisi kaiki ka tababako wiya yan hasi kayang dawan ki bila kaiki ka priya ba yawan bila kaiki kanya ba wan dawan ka balansa bui mo ni ki wiya yawan nakiprana nakiyam ni kabya yawan Bible raisi kaiku ete mo kilaikara ni pramiska Jesus Christ balaya pramiska dukera manis wana isisa an badu kira kaisa namit riya yawan ni kaikan kabya. Sinawi karewan stay taki katabako mo hikilaikira na ni Christian na ni manis, reformadores na ni manis, protestante na ni manis. Witi na ni ba Olanda wina impakan kan. Tas barayar wite mo na wite ubera mo hikilaikira na ni. Tej tas baikara, bahatim kara kau tas babanami ka. Tej tas baika ba asla takia kawikan. Tawan kumbaku, kontri kumbaku, barat kiam ka naniwala, nesa naniwala, kontri naniwala wina, upla naniwiti nani impakan kan. Andamit yawan aisya ba Olanda wina dakni kumbalan badukira yawan aisisa, witi nani baitawan ka swintem witi nani brin kabrikan, Jesus Christ. Mahakabal ba Jesus Christ wal prawaya. Witi nani ay raya kara Jesus Christ kli balaya lakaba, bila kaikan katara kum lili ka lakatara kum kan muhkilaikran. Sin Wycliffe within Jesus Christ balay ba dukyara bila kaikan ka dukyara chochra smalki kan mariki kan baku sinsat Calvino ba sinsat mariki kan baha deka prana yuwa tara Christ balay ba dukyara baku sinsat wan mariki sa Richard Baxter witin ba man ka na 1700 man ka tani rautin ba landaw kikan marikikan lili kalakatara barasa Jesus Christ ay mawala ra aula dukira anyo laki kay kuita muhkilaikira nipla na ni manis story bawan mariki supla na ni manis naki smalkikan marikikan nya ba Jesus Christ balaya ba dukira anutina ni kumi ba Jesus Christ kliya ula ba lukan ka bautina neima para diara kum prana diara kum damni lili kalakatara ba ko isins kay ku pera bria kawikan na hawait ni kana ni hamayir kana ni dawan ra ni nabliki kan na ni ba
Diara tara diara prana Christ mahka aula badukiara aisins kaiku perkona witina ni baman airaya kara britekas karskan muhkilai kiranane witina ni baman bawal takas karskan witina lilia kira mariki kan smalki kan Christ balai badukiara yon ria luki kai bega yon ni kumi bani naiwa Jesus Christ yabal karatoki ni bayon reit pali baha brin kabriya kawisa kri Jesus Christ ba mahka balbia yawan reit pali ridisa ki witinwal prawaya dukiara baha time kara wahit ni gamairin na nira baha Jesus Christ kli balaya dukiara tabay ki kan karni kayabi kan babako nai wasisat yawan ni kumi bani ra baha lili kalaka bawan kesa mukilay kran karni kawan kesa wan tabay kesa yawan ni kumi bani ra baku kesa mukilay kran an bila kay gisa right pali yawan ni kumi bani bahalukan ka bila kaikan ka ba ais ka pali brika ka yawan ni text ka na ni kumkum yawan laki kay biga ka pas text kum yawan ni saki bulban ka kum yawan marik yo judas bulban ka futin bara wisa enog ba witin ba adang wina numba semba wisa aisan bahadukiara anakuin cakes dawan ba million and million holy kira na niyeko ki aula baku sinsa David ba ayulban kalawan ulban ka 50 verse ka 3 bara wanay sisa an baku sinsat Isaiah ulban ka 35 4 bara sinsat wanay sisa Jesus Christ balay ba tukir kuna David ba muhikilay ka na diara kumiyon laki kay kaya ba Jesus Christ first trip balay ba dukira kau 1,000 years mani na ninara kan manis aisan wandawan ka babalbia an ay bila pragbiyapya. Bago sinsa tayo sa ilban ka 35 4 bayon laki gay kuyetem, Israel ratabay kan kayabi sa bahabila na ni bawal. Kupya na ni sibrin brina ni barawisu sa karna ya kawiba sibri para kandawan kamba aula sa wahilam na nira sa okiti kaya dukiera. Swaki maisa kaya dukiera. Sofonia sulban kara sinsa mutkilay kiran ni ay sisa Sofonia sulban ka 114 bara. Testament raya rayawan tauyatem bahaba yawan text ni kumkum aisikan uli kaisi kay biapya yawan testament raya ra tauyatem Tesalonika ulban ka 4:16 ba na 18 bakat laki kay kuetem apastel pal bawan marikisa wanay sisa ayma walara bahabila kay kan ka Jesus Christ kli balaya babila kay kan kabayawan ni kumi ba ni brika biadukera anutin bila nakuisa sindawan ka wan master ka ba heavenu na iwi balbia bila baikra adar kawal angel tara bila baikrawal dawan trumpet kawal an kraiswal pruwan nani babahanan ni fast buwan kabia banin karayawan nani kau raya nani ba kau takaskan nani ba yawan nani kumi bani witinaiku ki klautra heaven rawan briwan kabia baku pasar yawan ni wan dawan ka wan master ka wal prawan kabia an witin wal kabia ban kayara baku bara pana wan tabay ki wan ku pekraw kya kawikap nahabila na ni bawal nakibila kay kan katara yon bahabors kay si kay ku yon ria turbi kay ku etamu kilay kana ne wana wi atubera naha bors kay wan Tesalonika blasul ban ka yon laki kay kan bara wan marikisa palba church kum dakni kum rablika naha dakni kan naha church ka witina ni Christ ni nabliki kan Christ rakasak loki na ni dakni ka kuna witina ni ba sar ka kumbrikan kan aisan ka kumbahatim karabarakan raya na ni babaman Jesus Christ ra kaigbiya badukira bara sar ka kumbrikan pruwan na ni badukira bara force ka na naisi ka ikan bara palba boy smal kan ka kumbli kisa kupya karaukan ka kumbli kisa Jesus Christ balbetem pruwan na ni Christ wal pruwan na ni ba ay mawala ra raiti bawi na buwaya pa an bako sinsa tu sa raya na ni basin ay kukyas lataki mo ni kiyawan heaven ra pasa uliwan kabi bara uyate mi oran diara kum laki kay wa mukilay kiran ni nayo one time kara uplan na ni smalkan ka na isasa daw kisa Jesus Christ ra yukuan ra balay sa isa Jesus Christ ba balbete mo isa within
upla na ni ba banwi na lap-lap tiway sa isa. Kumkum na ni bilaw sa kraiswal iwi na ni ba. Kraiswal na yo impaki na ni ba. Pruya temo isa baha batay heaven raw yaw isa. Man story na ni sasat bara ay sisa. Kuna muhkila ikra ni nara yawan bors ka na ni ay ikan bara palbilaw isa Jesus Christ ay glory kara ay mawala rabalbet temo isa. Pas dia rabaw isa kraiswal pruwan na ni baraiti baw na buhay isa. Banin karaw isa yawana ni raya kay na ni ba ay kugyas lataki mo ki heaven raw liwa isa. Antes ka na ni yesi kay kuwetem palbilaw isa yawana ni kumisinu isa yawana ni paskay na raway sa dukyala ka apu dukyarawan marikisa. Bahaba man na ni kumi ba ni baha bors ka na ni bara sisma laki kay kaya. Yawana ni ulban ka na ni sudbara yawan laki kay kuwetem na bors ka na ni basmalkan ka na ni basika. Baha time kara Christian nanira tabay ki kanya ba baha promise ka Jesus Christ kli balaya win promise ka mo hikilay kran sin janul ban ka futin wan baw na triba ka tiyo na isi kay kuite mon marikisa Jesus Christ utinaisan promise ka daw ka na i-disciple ka nira win utinauya ya isara please ba ready daw kaya ready ka bete may mawala rataw balay sa dukyara disciple na ni rawin an baha disciple na ni rawin babako baha promise ka bayawan na ni kumi ba ni rawan kisa makilay ka ni wanawe tubera wait na luhpi ka ba ay glory ka ra balay sa ay angel ka ay kuki an kumi ba ni ra mana ay bapan ka ba dia daw kanya ba dia war ka daw kanya ba kat sin matulban ka 16-20 December wanay si babak. Anay si katabako naha ingni ka na. Yawana ni kumi ba ni bri kaya sa ano wan tabay ki kaya sa mo kilay kira na ni wan ko pikraw ki kaya sa. Naiwayawanan kay ki sa tasba na kau saur ka rawisa na kisaur ka pawisa panisla ka barasa siknis na ni sasad barasa kuna wanaw ya tubera bahan na ni sudba luwaya dukyasa. Kandawan pramis ka daw kan sa utin balbietin saur ka sudba sauh kitikan kabya. Kaysa na narawana wa ito birabaha piska kumkanya wanay pramis ka Christ klito ibalaya pramis ka dukyara aisan an mari kanya Bible baklero an mari kisa an bago sinsad Jan parang sa akan buka 22-20 barawanay sa tabako nakuin right pali yang time kumkura aulnas na bara Jan ba ansi kawin Amen win bal master dawan Jesus basin yawan na ni kumi bani wanaisan kawan lukan kara bri kayasa kaysa natin kaikan kabi baha time ka dukyara piwa ba dukyara ria aisan kabya yawan na ni staita kiyawiyatem wan marikisa reformadores naniba protestante naniba witina ni kasakluki kan Jesus Christ ba nakiwan babako kliba laysa upla na ni bukaikan kabya walan kabya Christ ay glory karabalaya ba witina ni baha kasakalukan kabrikan kan Bible rabaha ba para mon marikisa kuna yawan laki kay kiyawiyatem naha kaikan kasmalkan ka ba apastel na ni time kara tan kabriya kawaraskan ba time kara dieta kan babako sin 1900 rayawan ni one time karabila wala ralamara ay siya kawikan Jesus Christ ba ay king kalaka ba nahatas bara mangkaya aula ba dukyara anu itinatas bara balay king kalaka ba daog bietem 1,000 years batas ba naralaman laka bara kaysa an bahata ka kumi spirit lane kara pawan ka apukan spirit lane kara kulkan ka na ni apukan yawan ria laki kay ko ite muhikilay na ni sin Jesus Christ pas balaykan tem balantem disciple na ni ba tan kabriras kan witin balankan ba dia dukyara balankan ba witin naitan kabriras kan witin nilukan kabrikan mesaya ba fast trip tas ba nara balantem balan sa luki kawikan sin general kumbaku waray klabi bahawahila Roma daknika nani ba ma para iklabi pura lui Israel king kalaka bay mawala ramang kay sa tasbar ramang kay sa bahalukan kabrikan anutin nanira frila kayabay sa bahalukan kabriya kawikan aitan kabriya kauras kan sin bawi na frila kayabay balan badukyara aitan kabriya kauras kan dia nat kara
lukan ka papan ka waluitin balan kanya ba. Bara testament almug ba, an testament raya ba, clear pali sa muhikilay karane, fast balan ba dukyara, baby ba ako balantem, daywan, watla raisu bitakan taim ka dukyara, clear wan marikisa, bors na ni kumukum yawan na ni bara, awiyatem, wan marikisa, kung nabahatim karatakan ba, uplan na ni maura kumukum na ni baman, tan kabrin. An ba pasti takataba kumuhikilay karanani ay mawala rabalbetem. Dira kumyawan clear kaya ba Bible ba clear wan marigisa parang sa akan bukko wan sembaraw isa nakaranani sud ba kaikan kabya. Upla na ni sud ba walan kabya trumpet bin ka ba. Trumpet ba kang biyatem sin Bible ra Tesalonika Blasul banga 4:16 na 17 rawan marikiwa bako. Tas bara upla sut iwi na ni ba dawan Jesus Christ glory ka ba kay sa mo hilay kirane. Matthew banga 16:27 yawan ni kumi bani kaysa kunin lakara iubiara. Kan Jesus Christ utin balbiatem Bible ra nakiwan marikiwa bako ay makay sa mo hilay kirane. Bible ba clear wan marikisa Jesus Christ ba klibalay ba unclear parang palibalay ba yukwan laka apo mo ikilay bahaba yawan ni kumi ba ni clear kaya sa yukwan laka apo witin ba parang clear balay sa an bahas malkan ka bahawinan ka ba yawan ni kumi ba ni yawan wan pura rakahaban sa wan kan sa baha rate ka ba marig biadu kera kaysa na narawan smalkan ka wan lesan ka wan kupya kraukyo bara bay kisakan ka wala kumyawan na nira tawan ka biya reformador kum testas bay kara takri kuya ay warka takri kuya badukyara yawanan ni kaikan kabya sinawi kara yawanan ni kaiki kataba kumikilay kiran ni tas ba almug badukyara na isu item wan marigi sa baha Europe tas bay kan ni nisan kananira bahana ni wina bahana ni tawan kananira wait na an mayrin na kasakluki kreiser kasakluki bui mo ni kay warka daw kan baku dawan ba yus mo nan baku sinsat testas bay kara dawan wait na kumrayus munan. Bahaba William Miller kumkum na ni bilaw sa Guillermo Miller isa. Yus munan kan raid ka ba? Kakay na tagbiado kera. Jesus Christ ay mawala ra balay bado kera. Guillermo Miller ba mo hilay kera ni wait na kumkan? Witin ba kupya kong wap ni berikan ba kusinsat witin lukan ka nampa na ni kumbrin kan Bible ra. Kuna witin ba brin ka brikan rate ka bawal prawaya. Witin ba wait na kumkan rate palidawan wabuy wahabisakan. Witin smalkan ka. Winan ka paywan ka tara yabia kreis balaya bay labado kiara. Miller ba nat ka kung witin laykan Miller ba dawan bila basta ita kaya mo hikilaykaran. Anu witin nat ka kumbrikan Bible basta ita kaya do kiara. Witin ba text kumalku ya text ka ba ais ka palitan ka brio katra text wala raloy kan syapti ka wala raloy kan anu witin wikan Bible ba self clear munisawin dia ulban niya ba anu witin bilaw sa ayulban karaw sa Bible ra dia mari kanya ba ais ka paliwitin para may kupyera brin anu witin win Bible ba say kaya kumsa bara saki sawin wan raya ka, wan sol ka, sickness ka na ni baraka ya dukira. Barawitin bulban ka na ni walas ta itakaras ka na itinaisins ka mangkan kan, Bible ba dukira. Bible ba ba diara walap ya, Bible ba witin sta itakayawat kan. An diara kumuhikilay ka na ni, witin ba Guillermo Miller ba witin brin kais ka tarakum berikan, dawan raid ka bawal praway. An witin makaban ka na ni daukikan, sindawan spirit ka na kiwar ka daw kimunikian Bible ulban babako sin spirit ka witin ra help mun biya Bible batan ka briado kiara an bako witin pliki turbis tayo itakan bara dawan spirit ka ba aywar ka daw kan an witin tan ka brin kan an bara witin ay tan diara na nikum tan ka brin niya ba prophecy ulban ka do kiara witin bara tan ka brin daywan saura ba do kiara isitem bahaba king na nisa sinda dia lulban ka 17 bauna 17 and 23 ra mari kiwa baku pasa do kera ai sitem
bahaba marigi sa sahukitikan ka Jeremiah yulban ka 49, 36, 37. Liba, bahaba marigi sa kiam ka na ninesan na ni. Param sa akan book ka 17:15. Mayrin ra Bible lu kira isitem si kawas yaw na laki kay gutem param sa akan book ka balaki kay gitem bahaba wan marigi sa dawan dakni ka sampli ka sain ka sa Jeremiah yulban ka 6:2, Efesus yulban ka 5:22 bawin na 32 bakat. Bahas taita ki balmo ni kutin laikan dawan bila bastaita kaya an bahaba sampli ka na ni kumsaw tindia wal prawan niya ba. Taita ki mo ni ki balmo ni kutin bahaba wal prawan ka na. Kaysa yawan na niriya kaikan ka biya prophecy time ka na ni badukir kan badukir sinya wana hawik ka ba study takikan. Guillermo Miller ba mo hilay ka na ni or William Miller ba witinay darawalan Daniel Ulban ka pure or time ka na ni dukir wana isiya ba Daniel Ulban ka an param sa akan bukka ba witinay darawalan bahaba Ulban sa sampli ka na ni ba witinuta kan prophecy ra de kum dukera ay sitem bahaba mari kisa mani kum dukera manani kumi bani sips malaki kay ba dukera kulkan ka bukkat futin borska 32 34 anese kelulban ka 4 borska 6 bara futin 34 bayo naisi kay kuite bahaba borska ba manaisi kay na naku isa kaysa Fati mani na ni brihuaram kabia mana ni puram rasaur kamba mani kum may kahbansa de bani dukiara bahanumbika mana ni tasbaba kay kitauki ka pramya ba baku mana ni yang klail ka ba briram kabia bara sampli ka kumuan mariki sa baha bors ka na ni bara yang bors kumba mana isi ka ikri kuna baha bors ka na ni ramansakis madawan prophecy bila dukiara isu yatem dawan ba de kumba nah ki manira kulkia ba Israel dakdika na nira ba patuin mana ni fati years mana ni ahuyar desierto ratauki kamawin mana ni wisa bahaba mana ni klal kam kabekan mana ni bawisa yangra bila wala kulkan kay kras respect kay kras ka prambata ka kumi anyang staita kyo bara isa kilulban ka ba mana ni kumi ba ni isi case baku sinsat Bible bastaita ki wantem Guillermo Miller ba kay kan naki handa 20 mani na ni ba yaban kanya ba lisambra kawahuras kay nara noa time kara yaban ya ba upla na ni bay ko pia lagbia dukiara nakiyay makanya ba handa 20 years bay makantem bakat dawan ba lisambra ba makablikan balan an saura dadaw kara ni rasok kitikan baku sinsat staita kan 400 years Abraham kiam ka na ni Egypt tawan karaiway kanya ba. Baku sinsat, kaikan, Bible holy kirara, Fatimani na ni Israel dakni ka na ni ba ahuyatilara desierto raimpa kay kanya ba. An baku sinsat muhkilay kira na ni, witin kaikan kan 70 years ba dukiara. 70 years dawan ba bo Israel dakni ka na ni rakahaban kanya ba. Albala kara, Babilonia tawan kara, iubya badu kiara kan Israel daknika na ni bau bakyama karna kan baboy awar kabalantem dawan boy klala bablikan kan dawan boy ay maman Israel bi kay prophet kan ni rablikan winan ka daw kan witina ni kumi bani ay saur ka basusi ay ko pelag dia du kiara kuna bila wali ka oras kan baradia kan piwa awar kabalantem dawan baden Babilonia daknika na ni rablikan kan Israel daknika na nira nesan ka ba albala kara brihwa biatu kiara an baraw yati memana ni komi ban sinsat laki kaya Daniel Ulban kar 70 week badu kiara wana isisa an barawan marige sa 70 week badakban sawin mana ni daknikam juda kiam kara an bahadu kiara witin bastadi takiwal prawan kara kuna diara kumuhkilay kira na yawan Gales Ulban ka 4:4 ba isi kay kuyatem Bible ba clear wan marige sa dawan ba yuwa imakante muisa time ka imakante muisa ay lupi wait na rablikan fast trip ba naku isa time ka ba ay makantem dawan ba ay lupi wait na rablikan mayrin bawina ay subitakan lamu tara bila walar diara kumiyawan clear kaya ba nawi kar diara staita ki balanya ba mukilay kirani Jesus Christ ba fast time balantem time ka kahaban kanya ba
time ka mangkan kanya ba ay makantem Jesus Christ balan. Anaiwa one time kara yawana ni kumi bani baha ba onsins kara brikesa baha time kara nah kay makantem tawi balan Jesus Christ tas banar balay subitakan babako bibi bako balanya ba ay mawala raw tintawi balay sa baha time ka kahaban mangkanya ba ay magbiatem kuna natri balay yabaw din bibi bako balbiapya makilay kara natri putin balay sa king na king ka dawan na ni dawan ka bako anyawan na ni kumi bani naya bal kartauki na ni ba yawan ridi kaya sa witinol prawa ya dukera kumi bani kau ridi apya na ni ba makilay kara ni kau raya bara kau taimi kabriya bara ridi takaya sa witinwal prawa ya dukera wana wetu bera makilay kara ni ba Christian ka na ni ba Jesus Christ kliya ula ba dukera witinani tayi takir ba right ka wal prawa ante witinani ima para tabaikan katara kumkan an witinani plikan aisan smalkan ay raya kasinjaban Jesus Christ dukera wana wetu bera winan ka kumdaugi sa heaven bawina yawana ni kumi bani raya ka kum kasak holy la kara iubia dukera ingni kara iubia baha Jesus Christ kli balaya ba right ka dukera baha ba wana wetu bera muhilay kara ni dawan kumi bani bless one muna.